Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Kashnong Maulin Dep Ribhoy District kadi kashnong kabaning kong ban penon kam ya kajaka rido kha kat kum kajuk thamai kabatim kum ka bai flock fish rearing. Ya ketika kam rido kha kat kum kajuk thamai ya kabala shim kya da kador bashnong Maulin Dep ha kajing ya lam jong orang bashnong uba jino kharbuki bon na kinong shnong kila yo kajing hikai na katanan fisheries. Na kaliang ulat patay ko bor habayo abanya kren bat uba banistas imli unong shnong ka Maulin Dep uba deiru unong yo training balayo jing hikai uyathu. Ha ubnay leber por lockdown uyo ya kajing ay jing hikai da ka online internet bala ay da katanat fisheries ringkat lang urang ba shnong Maulin Dep bat kiyo banyajan bat uwi uparlong na West Bengal. Kumta kias nyang pisa ban tiar ban shnai ka pungdok ha kabalong kum katop senteng. No, sedang hi how March 21 ngi song online training program apo ati po UCC online atu por ke lockdown dan atu por ngi song mga rama snong badan segi arngo langot perok te hadin ba song online training ni sngo bakalong interest dan hadu ketu tengia ngia ken show pisang ngia lumlang tengia ngia kontak WU consultant apo West Bengal apo Kolkata tengi kontak WU TU supply ni kita tinggi plot hik pisan lade tinggi order kita napo West Bengal te kadi ke lockdown tinjar bono dak kita simpol saubnai san banai ban poi gini tiar te kat ban poi ni kita la poi di portelang tinggi la install hang te ni katu tinggi sik ka help technical support naka department kisah ai ka technical support department tu tiki penlong ru hau banai kharwi ba artrik u November ajar kuwi ki nakaliang jong ka fishery department ki organize ka awareness program 2 days awareness program halor kanika bioflock fish farming ti batama kan pilot project tigila ai awareness program hakana awareness program ki nong simenta ki wana maudun na umnyu na umbir Maulin Dep maulang ba kini ki pratlik snong ki ba haba cluster jong ka Maulin Dep makani ke project kadika cluster base project jo kanika bioflock te kinong yo bentar ki dilang kinong maulang mau korblang kini ke umerleng kini ki maudun ko nyu te ber ko umrleng hadin gotu te ngila sedang man culture ro dari kelong sungsi baka ikam la ban yu nomor baka de portelang Desember te ki klam la ban im do kham ba kajur ko jengkret ngora na puasan kriat ni yo kita so to hadin ketu te ni nakaliang jong ke department kila ni approach dan ki snai kenika DPR ki berok kisah kita poi kenika proses jong kenika te ya mentahi nirang don prengka jing construction te kumbo ki mentang nirang dep ka shed bat kini ki install jong kenika mesh te handin kenika mesh ngin selek sai ka liner handin ka liner ngin sebuk ka tarpaulin te ngimla ban bu mentah kata pulin bat kayu nomor ba ngimpat yo ya ka power connection nama claim power connection ngim pala bentan ka te sisi mas bu kata pulin ngidon kam ka bentan ban bu apa mangi subu kum tu gipat lo new technology batmai ketika rukum ri dok ha hakas juk ke batmai ka bagi initiate da ka Department of Fishery Government of India penbi ya kini kalong ban ni ke dunaka ngimdon kam ke jaka ka bebon sibuk ngidon kam tang kumba aspa square 200 to 300 square feet ngalam mi kumba around kumta 20,000 per cycle ni per in 4 months kan te hang ni kum ri dok hang ni kalong ba ni introduce kini bu min bu ka in bu dan ni introduce ki microorganism kita microorganism introduce sang tu te ki jing bam ki dok ha ki ba access ki ba atam ki ba mlas bam chu dok ha nanta ki ba penmi pa jakya dok ha then kin combine ba kini ki microorganism ki bang introduce sang tu tikin perlong ki kumka ki jing bam ki ki rich protein food ki dok ha hi te ka ni ka process kini ka teknologi thamai ka long ba penduna ki feed ki feed te ka feed ru subuk mentang iri kumba khatsan spa teli ki khatsan spa teli ki sembai nak katan sembah sebut lai persen ke dia feed ke lai persen nak tu kembang san 4 gram ada kawai ke tank
keduna ke kembang. Nakai wa kajing iper kadok ka boyo vlog sebab kini wi kidok ka ke baju di jupenyak yo le se kidok kapung yo. Hang ni ni hakani ke bio vlog ni kampun sin ngiri kini ki air breeding fish kum ki singhi ki mugur ki pangkasas ni tilapia. Hadu mentahi mostly belong successful baru ki state kile ki tilapia. Doka tilapia. Tekat kan Dia ki tilapia pa har hipon haki ekim ju kamri ken. Pergi maximum size ki dokha ki ban sunjuk orang ni rupi 400-500 grams. Nama kini ker kumberi kalau high density ngur. Bone tili ki dokha high jakai berat. Ka huge production. Kedon kampa de ka kalau intensive care kin hab ai ke jing syakri ke ba purai ki. Kam tam ka kot jakia jong ki. Duki. Kan nu nai ikan ki dok ka boyo vlog ki Mostly kan sau banai san banai ka long ban. Di. Kani karu komri dok ha tangi kedap senteng ki belalong kerpang ka bahaban pendan kam da ka boarding electric kalong ka mentoy ya thu uba banistas imli. Hadin ka jingyo jinghikai na katanat fisheries ka sorkar jela ka yo sendan da ka project ka ba arklur tingka ban sedang ka kamri dok ha ka juk start thmai. Habayo penyakran bar ka director katanat fisheries ka kong Atihun Elmaulong MCS kayo thu katunat fisheries kampala ban sernot baka ridok ha karkum gajuk start thamai ka biofloc fish rearing hendai ka datang ka jing sedang balale da katunat katba ka jing ai jing hikai shakishnong ki thau khamtam ka shnong maulendem ka dei ka sin baning kong e ban ai jing hikai chwa ban sedang pinsngo ka director Kakong AL Maulong MCS kayo thu bakatanat kalapunyo pilot project ya ka maulen dep hadu arklur tingka tangha ka biofloc tungin snap ya ka jingbatay ka te ka he sorkar. Nakadidok ka pila aban le pada value addition da ka ba pila barbecue lani hakawi kum ini mobile fish kiosk idang le bakta kawai ka kaliru ni ai ki kanang pila ban transport ya kini kidok ka nakini ki unit keleng-keleng jong kena cluster bakila benlum kidok hakin sebut bak kini cold storage but hari ini fishery outlet ya tu hadu entah po telah kan no teliki jaka pla sedang ni boyo vlog sabudi kan teliki jaka pla sedang kan ni kada pilot project ni hidang sedang cluster tang kan ni kawai tangha ni po molanda ha mo hakiwi ki district impala ngimpat le nama kan ni kada pilot project jong kadala long successful kan ni long ha page wa em na do basedang hadu ngimla man tu ai be salansal malak district dali itu kini kibiang ti ini farmers jung ini kibi district but can sawan page ini kini ingin se introduce pade la kala long successful ba ingin introduce kani ke joka approach ingin introduce haman laki district lakin no district belong feasible but kawai ro ki on balai mo nama po mo landep kalong nong kawai ko mo IP bagi dan gitu ki ba imja nakakamri dok ha mo na do por handai ulong kawai do naman baka temperature ka biang ka bioflocs ni dong kam ban maintain ka temperature tanyo iba anti hamang dak ni dasi ka kumakasnong pila pampoy ni pala project i skill ada no kirisme la senang kumuro orang buat senang handai kamulong te kai ka kacing ide jumpi katanan bad katuk senang bad orang buat senang bakam long successful ka jeng kata kawai ka dikalai te naga ya kan ni pada ngajong ka cluster menta kemudian ngila propose government ngila keren hibat government dia assured ini bakin insa ai pada mengi yakini kan sa ai yakini ki solar panel energy la dalam bakla ki ong tu dekini ngile aki namar ka tu badan hai rang ba sunong ide on trial from his own side ikram ya rabbi e nangal le mata mun mata technical part ni ya rab ken tu kuno ba ka jing ya kendo ka ide jumpi ba introduce ya kesenong berkuai bakin pentelun ya kan ini projek ka kanik jumpi bar lang ba senong tu awdai banyo ya kan ka projek boy projek kade komton dalai shong itu khana su tho ba kane ka sunong galong ki guarantee te tiki gidan ki kata ka jing tharang bakin le ko to ka jo kombol rang ba sunong bangin le man lagi jakai ke
te lada kadon kata kacing ya terilang aku osno long lado idori mur jong kedok kaban penbek lada kam don gajing teli te kan nu ko skim kam kanum poi sakatong te lada kadon gajing teli apa community dan ya sno ngagi scam kan dong bek apa job Kan ini ke pilot project sanction arkurus ta Al-Quran. long konthop lang on yakini ki bioflux unit ki ice plant ki kali ki value addition nang ta ki feed mill ki fish retail outlet konthop lang do ke Mungkin bagi training ro lagi ba mungkin dai habor boy ke celah katulun na kada tang si em kan ni ke pilot baik bade betang ka maulan de Maulan de. ko bo ongai pi mene ke dong ki morong lang ke dan po UCC hidop ki don lang ngai ke cluster Kulisi bunyi pi bapol pi kumwin ki na riwit nya wadi ni ka kam ni do kami khot kan ka boyo vlog sa real ring bilang ni tu ban batai khandiat ha bari bar kan ka teknik lan ka manual work jong kan ka kam ni do ka boyo vlog Disibun ba jingkali dipi kedai ke bayu vlog kedai ke teknologi bala ya batai ni dari director sini mu di kita teknologi ke badang thamai ke ba kemusi ono ahni po jela jungi ngimpat don hiu tambang gilang ya persang benda dan di tang kecing persang di kedai ke teknologi lada kalong ke ba job hi lada ngila hi ban le kumbatai ban le di kecing mi ke khambun bat kakam lada ka piang ka caka bat ki jingdon kam baro baran kam hakabat pentulun ya ketu ka bayu vlog komod kecing mi ka dok ha kan long kham ha kham khoi bat ngila bat kontrol ya kar kom kumnu bat mi to dok ha ngadong sidong mar ka jingmut kene bayu vlog komod ki dei ba ngiri ki dok ha nyong ha kita kitang mo kitang balong la ban ai luksa da khasi kum ki stek no ki tok stek to tambalong ki kham he ki top sintek bakum tu sau meter diameter itu fi ban churi be kum tu apo la da shong ban ri do khas tek ne tok te kamlong ajing sha te kadan da teknologi ki kadau ka sabi ka teknologi pon bioflog te bioflog kalong kum ta ka de control environment ha ka bangi snai kata tank ha kata komba minhabat pendon kam shibun kiwi ki teknologi mo kabandingau teknologi kalong ba ki ong ta bioflog to vlog haban tip menta mut in to vlog pi kalong kumni dok khang la da pi ri hangno ru karan kam ka bam karan kam man let shabar te la da shubam bat shlet shabar haju ka kanung khoi tu ka dok kha ka tu ka sekala jabo no bat tugi dok kha kila ban yo jimpang bat la ban yap no te da ka bale ada kata teknologi bioflog kalong ba ka dok kha ka bam nya ban ai ba ka bam ko mo ka let shabar tu ki ki waste ni ong mo na ki na ka jimpam tu ka dok kha tau vlog pada ki kinja da khasi ka e ba ban matai mo to ki kinja lam long kinja khanyang microscopic musyong no mo ki bala ban penduna ya kitu ki chakhla babi nak tu kedok ha pada kan ban pengkelap ya ki syakwi kur komba kidum long syu chakhla kin long no kita ki ba bah pada kemud musyong no katu ko ba phiri kitu kedok ha po tu katang kedok ha ka bam ki jembam kalit sebarang tu kidan ki jembam ki batam ki ba ka kedok ha kamla ban bam lot ru ngri kimpen kelap kimput pada sutu kimput te daka jipun kam tu vlog kamut ki kelap hano kamlele te kapun kam hang tu pada menta kolong ba kedok ha ba ke em pa kadon kam ko oksigen te ban yo ai ta oksigen pa ni habat pun kam da kita ki mang yong da hari ki eretor mo ki pom mi kal era po ko karang ba ka oksigen level po kan biang be ba ki dok ha kla ban ring mesim be ba kla ban em be kla ban bam be ti kini teknologi kemut ladang gila hi banle kom piang kemut da dei bala experience ba kemusyong no mo dala trai pha ka to kan ni kemut ngi kerman ba kan long kan don ha ka jingmi ka ba ni biarap bat pensuk yu brio kumulong mentale te ngila sem jing e balong ban suyesna pung lut keleng
Te lada le no da kani teknologi pada kumut ubreu tangi jakai berit rumah kumba syong no haplau yeng lani hadin yeng lani tang moh kompon berit ru lada ubiang lut ubiang khamtam ka bakongsan je la patai director no ne kat kari ka light bi lada ngi biang lut kita ki bar khai kumut ha kompon ni la le dikakam kadi ka basuk ki kumba syong lalong beri siari ayu hayen mo